Apo mera amnya Patrick. Ki ni am na tiang chuli. Ki me pala. Em pra beri bulu city kai. Ati bulu kila tala ko bulu city. Ki pol kare kajim cheti me lo. Mama ko kuma chuli wa ai malo. Mana ya am. No ko ngeji mer me tikire ko mo batika teme chuli tutwale ke kal kwa chuli ngeji ngo ma ina tikire gido ango me tawni petika yobi ko mo batika teme be atamni ya foyo ngeji mati kira ye ni chake tabira chen nyo ne adi man mo kara ngeji eni watika ngiri ni tela ni ke kal kwaro peleti ye maluka ki wuri wa mapapat na bubuare minera ni tela miro ibet mati ke ni areo amero ni awati rumera wan machalo bulu ni ya chuli kinyo ke yom kirmata la chi wat kere no ke kal kwar ku dor ne kere te kar ma do la laaj mu karangi ci amero ni bene apan kar man ni fole rodi maga amalo ni taylo mer ke yot ya choli eno ni aye nit mate kere kudi tuno chawa man no ilo ko tutwale lokumbulu amero ko nan itawle kira la hala matika bioni wama machalo bulu wala kere ko bulu itika na rodi mi okere kada ala ala ay mi nyahnige umera atamani gimma chane dama ci mena way gori ni tay ni ko timu tim malik ni wa chana tim malik gimma ci kelo tele ye chane wan ma kala tili ko titi gimmo mati ati madoro ke kal kwara tili leo na makalo an ni makalo bulu ma wati ya tili wonen kadwori dute majagbe be amano ni tela merkla ni actually tela ji dakchen terde actually kena cham chawan na ye chawo mere wan peru smit mo to mador ke kalpar mador ke kalpar actually tawa mere be ma habija beach ni tawa per ni wa ter la bonni tawa ter ni ruot ni ayera bet machala wigorat la wigori ni actually wa tawa ter ni ma habit ci ke ter ni ma habit da ya la wigori kene and dim na mi la wigori tin mer ke ter de beri i church manne mano la wigori be ni ka ete office A B C D era mirtin no kali ilimi tam tutwale ni dul karuni ma chale itika la la yoro no ma tawle mi gutin guti kene manane tam pa wa ko wen dul ma papa pa chole oberuti kiri yo no ma tawle yoro wa tam jumba kadi no tam pa chole pe tam pa ngem ma chale rori afoyo atawni gori ni wen di ke mapapat anangeni gori ni tam magu kere ini tam palwak magidor ke di mapapat an kawa bidino ka kila laka mirwa nenu ni ke ka chila chil gu kere tam mamegi kitmu mir kitin kere wek bigi maja ela ya churu yupe kawa bikira laka ruri eri wen bu beting pen gim mati teme ya chuli wo emu ya pene mera ke jumu kene pen jumu kene pe mera chuli ile malo jumu kene mera na chuli kitik berkalaji widi si wo mera ni kat tela kibi laka ya chuli mera tela ma wak wen me ya chuli tiki chwaki iye kumelo kada watwe but la kwenye ene amere lokon ga churi pian wara tiga churi makol kare nero tutwale ge Canada UK gidon inside me America gika bwere mo kan mapapar gidon churi mo kan matie imiri okay a churi manoti ga mente gitika holy position ma do itawni ngoma mir gutin itama tano ba mena no you making contribution mena no ko ene o ya gikele pikar machon
rori no wan machalo luak maruri telogi eni no wakuot paruri gin motime aye wan machalo luak bene wabwaro luori wow weko chao kene war beru pe kumruri ena wangi ni gini enini madano luak bubaro gurio en petem charo mga chela rio mu berkatime ichawa ni madong wate tamerkela la ni alego luti achulu duchu ni amalo ni kwa koke kan kwaro diri maja kawa no na tela bu dorwa mirwan maja na chulu koni ti Canada koni ti America koni ti gamente Uganda kan miro peru deyu ikonke kan kwaro mamekwa omera wa woni wana chuli wadwong maka waker machalo chi ni achula chila chilu kwanchili kitu ni achil mitorne ke parwot nuri wa no pingweyo tan kuja ni ni chende mi gwa ruri eto enini teme ke tem nuri ware dan jemo kene ni padeyo ikumruri no ware kumruri ayo ruri wa mukene tegi ware so tamami ke wana chelo ni duchu wa umu kumruri wa wabiru kuwa karuri wa tama wa miyo tam duchu mapa parmeti ye wa kubetam madama paju eno ni aye tama miyo botwal achiri duchu Acha una fue ritual a Felipe Kedwa, pero también,